Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kanthi linambaran niat ingsun bilih ing dinten punika Ahad Kliwon malem Senin Legi panjenenganipun Bapak Guslar nindakaken hajat ruwatan Murwakala. Sinartan nyadong ridho rahmat saha kawelasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang maha luhur, Gusti ingkang maha agung. Mugi-mugi putra putrinipun Bapak Guslar sekalian ibu kang sesilih Umi Kowimah kenepiaan saking sakalir bebendu kalis saking sambikala cinaketna ing karaharjan cinaketna ing rezeki pinaringan wilujeng nir ing sambikala wiwit purwa madya dumugi wusana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah kang Maha Agung, Maha Suci, Maha Pangeran, nyembadanana panjuwun kula, nyembadanana panjuwunipun Bapak Guslar sak keluarga, tinebihana saking sedaya rubeda, tinebihana saking sedaya sengkala, tinebihana saking sedaya bebaya, cinaketana ing karaharjan, cinaketana ing kawilujengan, cinaketana ing keselamatan. Selamat, selamat, selamat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para legasami ingkang minulya ing salajengipun bilih Bapak Guslar sekalian ibu kala semanten kagungan nadar utawi uni mbok bilih ingkang putri nalika palakrama menika badhe dipun tanggapaken ketoprak ing dalu menika. Bapak Guslar sekalian ibu badhe ngluwari napa ingkang dados nadaripun. Mila sumangga Bapak Guslar Bapak Ibu nggih, Ibu menika ngluwari menapa ingkang dados uninipun. Sumangga. Kalih Pak Ketopraknya nggih, monggo. Nggih dipun sesih. Jenengan nggih padha-padha. Pun. Kupat luar Bapak Guslar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tarik. Alhamdulillah sasampunipun nika sumangga sesarengan kita ndonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang negdiraken sedaya punika sumangga sesarengan kita ndonga ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin
syajaratil asli nuraniyah wa alamatil qabdatir rahmaniyah abdul halikat insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dini asraril lubaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sohibil qabdatil asli abajatis saniyah harubatil aliyah man indrajati nabiyuna tahta liwaihi fa minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabih adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila tabi'asu man afnaita wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adi sultanil adim wa dil manil qadim wa dil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'awati mustajabatil aqilil hasan wal husainil anfusil haqiyan wal qudrati wan nazirin wa inul insi wal jinni wasyayatin wa yakadul ladina kafaru la yuslikuna ka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabatil qur'anil hakim wa warisa Sulaiman Daud alaihi salam wa duda arsyil majid tawil umuruna wa sukhat ziyadina waqti hajatina aksram walina auladina habib lina syajma'in wa tabi'an dalada wa taqullaha min bani adham alaihis salam man kana hayya wa yahiqqal qawlu walal kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Madrati Syahdul Qadri Jina hadrati Jamilati Sa'id madrati kulli walin wa walidina ina makan musyarikul ardi magharibi fi barya bahri wa sunnah lil ma'lal baqi sunnah hadrati waliyullah hadzal qaryah kroyo Segoro mulya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap atur kawula nyuwun pangapunten lan matur nuwun ing wasana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.